Dobar dan i dobrodošli u Oružarnicu. Danas sam predstavljam pištolje Arma Zeka, češke sportske i taktičke pištolje modularnog dizajna. Namijenjeni su natjecateljskom streljaštvu u disciplinama IPSC, IDPA, a i za lov. Pištolje Arma Zeka odlikuje visoko kvalitetna metalna konstrukcija. Izrađene su od kombinacije čelika i aluminijske legure s atkom površinskom obradom koja povećava otpornost na havanje i produžuje vijek trajanja. Spoj ergonomije, čvrste konstrukcije i širokih mogućnosti konfiguracije čini ih odličnim izborom za sport i lov. U ponudi su različiti modeli iz serije AZP-01. Sport Optics Ready, Special, kao modeli Vigil i AZP-01. Ovisno o modelu koji koristimo, imamo double action modele i imamo single action modele sa pouzdanim i preciznim mehaničkim mehanizmom. Okidač je podesiv što omogućuje prilagodbu sile i okidanja prema strijelcu. Arma Zeka poznati su po izvrsnoj ergonomiji rukohvata. Obostrane kontrole osiguravaju siguran i stabilan hvat, kako desnorukim, tako i ljevorukim korisnicima, a mnogi modeli spremni su za ugradnju red dot optike. Pištolji koriste čelične sklizne sklopove sa precizno kontroliranim tolerancijama. Takva konstrukcija smanjuje podizanje cijevi i ubrzava povrat na cilj. Modularna platforma omogućuje ugradnju kompenzatora, magvela, podesivih okidača i nosača za optiku. Ako tražite pištolj sa vrhunskim inženjerskim performansama i rješenjima od sportskog streljaštva do lova, posjetite Oružarnicu.